ngaduk mentang ampat don kata karai penjob menoro Henry Kamsim ngut juga ngatrang penjob bu ya kesang BPP na nungpo konstitusi. Habini bagane ke election arajar arphola yanu PIBet ban penjob ban long komnong mi khmat saking dorbar thawan ke jella. Hak bajadai berkene ke election ke ba arajar arpholai ke bansawan. Hak kajimut ya perkhat juga hak jing yo berkajing yo sengau juga jing perta jong ki rupai ba jong ka beri unyau trap unyau skum merok ke wehi ba hajin kwa jongi ni kwa ya iba ardan basaya moj kum ita inong mi khmat apya dei barkane kajela Meghalaya ke jongi baru sakawei kaba ni nang ne ka tham rebhoi nyim padon kita kinong mi khmat Henry ni kwa bandon iwei kertong nang ne ka tham rebhoi jongi ru banlong kum ita inong mi khmat ban lejakun hak halor kane ka election ka bansawan Kanu kata ka seng ba pikwa ban kersan. Hajin sisa katkum kanong rim katkum katenrai ka jungi ki khasi kumbang layu ia ki media haba ngipe haki YouTube ki paper yu iba kane ka VPP ka don kata katenrai kanong rim ba ki pensengap yang ikum kita ki rupai ba kalong sisa ke ke bakte ya ka jemut ka perkhat ka jungi kam tam haba ikren nak benta ka beri unyo trap unyo skum kalong ka ba ka ba ngi la du no Henry lengba ine irang ba ibadai iba arden basaya mo ai kane ka jemut perkhat hangi ki pat rikhasi bayar ai ba ngidai bendon kata ka jemut perkhat berkersan ya kane ka parti VPP Te subuh lada ka VPP kambu kertong nanong po te pinle komnoi ka bot jongpi sei pin kersan pat kata kajin kali kalong ka basang tanat adu kata ka jumut ka perkhat ka jenga lada kimdon ke kertong na kane ka konstitusi nong po jengi ngaya la dehing la debrai ban ya ka bang adu ya kari bar ka jaj benru khasi ka jengi bar ka beri nyau trap ka bahai nga bangan nom tebut hau ne snem arhajar arpulai nanong po konstituensi yenu PIBet ban penjob ban long kom tau nong mi khmat saking dorbar thawan ke jella. Nah kalian kejungi ki pejba te ngikwa ba undon hiu kertong uban yang nane napo konstituensi sungan nanong po te tang hadu mentang impat te pre mano ban yang tawangin sa ya pej mano ban yang pat Ya kanu ka parti pikwa ban kersan. ka VPP Te kat hadu menta ka VPP kampat bu kertong subuh lada ka VPP kambu kertong nang ni nanong po komno pinle ka vot jongpi. lara kim pat bu te ngin saya pej haden te yano kin bu lara kin bu te kamut ngin kersan ka VPP nanong po Kumle. Te kumriu pajba hakade ka election arajar arpolai nanong po konstituensi yanu PIBet ban pha lane ban penjob ko munong mi khmat saking dorbar thawan. ngaduk mentang ampat don kata karai penjob menoro Henry Kamsim ngut juga ngatrang penjob bu ya kesang BPP na nungpo konstitusi Ke ke jing i jong pi ya ka seng VPP ka ba pikwa ban wan nanong po. kajing yi nama jonga na kesang BPP kalong ba halor kanong rim ki ba arden ba la pensyai ba kalong ba sya namar ba kisnem ki balek mentala san pol snem tam kilong ni long ni iboi balik belak tu ni baduk batem ni long haju de nak ta kadau ba ngimut men thmai no Te kombalong menta baka VPP ka khampat rayu kertong nang ni nanong po konstituensi. Te subuh lada ka VPP ka nambu kertong komno pinle ka vote ka jongpi. ngan sepek ya kisini ki ba tebut ngalak men tep nan nganam tep ya kebut kata ke song ka jingrai jong amarwei Ta kumle subuh